Ovo je projekat na kome radimo već dosta dugo. Radili smo zajedno sa konsultantima koje je IBRD angažovao, jer je čitav projekat se finansira iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj. Radi se o kreditu koji je grad potpisao ugovor sa IBRD-om još pre 3 godine. Dosta dugo je trebalo da se pripremi kompletna dokumentacija, pošto su ovi projekti strašno zahtevni. Morali smo da sredimo imovinske odnose na trasama gde ulice budu prolazile. Takođe morali smo i da isprojektujemo, pošto nismo imali pripremljene projekte ranije. Ispitali smo i sagledali kompletnu situaciju sa dinamičkim saobraćajem u gradu i to kakve su tendencije za naredni period. Shvatili smo da moramo da rasteretimo određene raskrsnice, ovde pre svega mislim na raskrsnicu kod medicinske škole, i pokušavamo ovim saobraćajnicama da preusmerimo saobraćaj na druge pravce kako bi se upravo te raskrsnice i rasteretile. Radi se o probijanju potpuno nove ulice dužinom Sušičkog potoka, od Žitoprodukta, pored druge Kragujevačke gimnazije i pored Šupa, ajde po starom, od škole Toza Dragović do ulice Save Kovačevića. Radi se o saobraćajnici koja sa aerodroma u produžetku Fočanske preko Grudnog ide pored hitne pomoći i matičnih ćelija. Radi se o uređenje čitavog bloka oko Palate pravde, kompletnog infrastrukturnog opremanja. Konačno krećemo sa radovima u koloniji, u bloku Voje Radića, koji je nakon izgradnje stambenog bloka ostao infrastrukturno neopremljen. Ovde radimo i ovu ulicu koja ide skroz do hipodroma i obilazimo oko stanova za mlade naučnike. Radimo saobraćajnicu koja će biti nastavak južne obilaznice i sa gornje strane Bresnice ide prema Košutnjaku, Košutnjačkim visom, izbijamo skroz na gornju stranu brda, a takođe vezujemo i južnu obilaznicu sa Ilićevom, tako da će građani koji žive u ovom delu grada moći da koriste južnu obilaznicu kako bi došli od centra grada bez da očekuju gužvu zbog pružnog prelaza ili zbog saobraćajne gužve kod Hale jezera. Radimo i ulicu Dragojla Dudića, ona nam je bila tehnički najzahtevnija, pravno imovinski. Uskoro završavamo sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa i krećemo i sa tim radovima. I ono što je verovatno najvažniji projekat u svemu ovome, to je širenje Daničićeve ulice u 4 traka. Trak je potpuno novi bulevar koji sa kružnim tokom na mestu današnje pumpe u Erdogli, kod ambulante broj 5, kroz rub kasarne i kroz rub dvorišta Doma vojske izbije na Lepenički bulevar. Ovim ćemo da rasteretimo sadašnje saobraćajnice, glavnu ulicu, raskrsnicu kod medicinske škole i da pokušamo da sa ogromnom investicijom, sa velikim ulaganjima rešimo probleme koji su se nagomili zadnjih par decenija.